protect you. Sa totoka pakawati na sere nagay ramada tip ngaya na sere kay nakaun robe bua kay madwata ngol sar tsaga na bakambula be kem nito tok na barong tikumay en kabi na kaniko kabi tigun sing tu city may biti na ikatini kawalu ni singa ni bulo Januari na bulay nung galebu en ambaki runon dolo rosang bul karua kani marau ni raw ni na may sota bata ni singa na kaniko ukila ni bunga bike muni ni ndando kila changa ni ndando sota ngani sig moniti o ti ngai sota ni sig warombuka ia me bakan irto salewati kuna bakan to me ta kaunro na program ngo sa antolo kirin me datal mata na vitala no en sig bena kan ko na sig tu sit
nitaka di rongo binakchuka ni nambio libo ni bitala no ni kuwa mena ya tu Hawaii ngo sige mo ni titingo biketo keto olon di tal chuka na sige ni kuwa klani bunga bikem ni rongo da na ya ni Martin Luther King na non sige ni baka na numi na sige ni kuwa kani marau ni keme baka dangi titingo Hawaii ke Amerika to doko ya kani marau ni solitu na ngalale na kabingo menda may bitalan noa da may bio si Italia na nanda ibata-bata ni bitalan noa na talan noa with Dr. T. Iya umaro taksar bakalibu ni baka donia na kerker na marama ni da kaun robe may nonda bulan iti ko na kabinang ni po maramo so sara. Iya umaro tak ni Suleiman na nona ngona mikro may bitalan noa may wasya tu mananga kwa solitalan noa ni nona tumbo ta may biti na nona sasanga ni buli na bibo no na besi burbura to la kokina bakatan na kina na nona daka tikungo na university ni deva kani marau ni suleto kwa na nona ngona na kabingo menta bakam bula sara manta wa bula binaka Dr. Litea Meo Sewam ni bula si sa bakata tu mata dan raki may suba na sirbe na kani ko Dr. Litea iyo tau chika balay lawu tabong ini ko iya raki dato balay lai iya sindo na kabi ke babi kin sa mato chika raki dalo sa totoka iya bakata pamanda na buku ni kaya may tonga uklani wili kutik na pepa na noira na manibuli na university ni Veva era may sotobate na buku ni nonra na numiriti ko na wekandra na erti ko boli may tonga na ngonong ko pa ko sibi na ndendera la ko rumah na mo ni mada sauti Roni wasia manda mai sombe kana kau ni kilas ni rongoden na nonra toko ni tiko na ngoni buli may tonga na university iyo nakalaman ko si rekito na buli ni kemani ya nakatibangan ko na courses rato kay chika na flexi courses naman ito nga betin yung speech ko na satellite network bak nga sa pang siguro ni kila na bitartar na telepon ni bet na bitartar na internet sa Sinrawa yan satellite USP sa nakataka binakati yo kung bagay ko bitartar chikina sir buli chikina na flexi courses inara bitartar kin naman sa tutoka Indurakan na nonra ngan repeti kumbak may tonga may rebitar may wiran duwe kanra ang baleta na kaya na may tao tiko na ngunsan ni bitartar na maro taksar na university ni Deva ni tiko na nonra to satellite campus may tao para tukina na bitartar totoo kasar na rabi na kachika Oklau na hindi matikin pa na bidalasin ako sintor na kana bitalan no ke yo na network ya nakataka binakti rawan kita bitar ni USP pikir din mo buli kana staff san kanila sa na kapakalimsar na museum ramai ko kawasya talaga at kina posible ni taray law talaga may so talaga nabibunuay katawe na woloka tara na nakanakatambotin na volcano may tonga iya uklan tikin ngonongo isang gay tikabutatan dolon chumay so nitutuko kan tek chumay iyo tarikan ta bakalibu kaya tiko may pakanam tukulit ko may liya na tawtaw tikin ni wuday biti tukun cikon kini menanggang karoni na tau ni uda kini beiran na ngunuway ti kumay na taginiway iyo satu kini bikin man bikin garo na naway na nanggalo na kabaya sa ako na ngono go balik na erwato kachi ko da sidre iyo sing kilama da na kinabal na bata pa na mo dali dato via sidre sa kanjil serangay darakan bibi serangay biar ni tum berbarong itu kumay merang karo ni ribenak na luben right ndio kendeli na ngwan may bitin dito nga mo na udan ta sadi ditumba ko risaranga ukla na kana ngonong ko mendagang karo ni kin medeng umanda na sisile tumba sa sisile talaga waitui ando talaga ya doktelite already chukun to atar chukun ka may baleta na kanaik
Iya. enangonongo dapat na murai de tikina lite ber ndo kanaika. Ya nakanay ka na baka nga Kung nga sabi ko si basta nakanay ka nga. Yo, ese nga ito sa marungal to nga na doon to basala na Ministry of Environment na kuni taraire kilay na kinakuno ko may kimiko da nga ni teraso na kayway na yikabe ka sa nao kachikina. Yo, kila merege gitar-tarbangan na Ministry na Environment Nella kilabi na natambana ay sinino tambana sara sindro ni postar kila. Di na sarang ay sa kambi bisar na gangaraw niya bikin na parang si pamay Kako na mintarong to chuka na kalin matintu baka sa chuka ya ko nambe. Iya. Baka talaga sorok pusibo tigo. Demo madala kanay ka wawaman. Me wati baka rona madaw sendo na bula. Gay daro ni kanay Iya. Tatok binak malip sa realite na nung sa wasya menatikin na ya iya mitos juga na daro vital no kerambek nga nyo madal tikim ni madabiken na bono da butumikin kay na numukor ni baso kay na bono susmikin. Okay. Iyo yung beha ni sample si na turang kin marama ni ba around to na yagni buwa area be busoti do no posta maleva erete ni busoti ya umaga sarni ila si ana posta ba nito iyo sa erete na yo sa na posta nga bambaw si oda posta si ba palay balat dikit to susuda ke mai eu gosto de coilar inayaw-law gitu susuda ka may sa daw sinay tungan nito vale virtu may nayaw may law ko kilaki na po sa balaw pero no klaro po sa bunuli yo kere kinom ni bibuso na bidiko ni sana po sto nga ba bawo ke sana po sa palay yo dapat tubi na corona botini sa gani na kaunrove nakakaw kahit tipo ya do basuchi ko naroon vivo na yaw law yo le bakatubuka sartu tabuso ni kasir so talana siya mo biya wasya chiko na kabniku ayo nungukuku yawa maramani kozoma mangamea o nungupu menayaw maramani nayaw ye basui na sengai kandapi Pempat ngaya gitu ya nandro betul-betul po nunggu tao tal cobi lebel ando tak tu na lutu sele gitu nunggu nao rindu tal ni sepedulnya ando tak tu ngapa na kanibuli ni na marama na bunong ngalak tinunggu tae burieto tinangwe rodo tak bata na bunga na korni huli soy biti na kaniloto yung kontak ngayon na kalele rentu ko na makalatakan balitiyaw yaw pero nukutubuto bukito leva ronaleo rentangan yaw middle child chiko roen kasbiyaw o api patikti ko may serne Tokago pasmata hanggas ni bulichi ko may Alabama Amerika o api buni wachi ko ser de Australia o sangyo yaw sangyo emosi sa paborito kana na weni abani mitota o kasawa kane tal chungay nakakachugay nandi to kapchenan ya kita na bitadini bi tal lagi rin tal to nungta to lechi ni kaon to na batu valile yo to na beo family yo nungta kalima chiko out of that family yo betike naturang ni ditasir ke Rosale siapa batatu ay paano lebih kerau rotala na tangane rona lewa ayo Christine o Junia bataki Isaac and Grace yo pag bangaya dito matumo pale
Ora di basia na tuglay level balatan na nito matubal. Sa totok makauti. Sa din ay dari ko na siya manibiyokani o siya may boing kamea, siya matali na siya nga mi kandawu. Dari kino iran na nanda po siya kina may kana marama and do ko na biyokani totokan ji. Iya. Totoo kasaranga. Klan ni Rona parang mo kumbe kami ngoro no mungasi may serene. O biya makabula man tabi raw. Iya, iyo kila ora barro cumai bulat na bulata mita kadrona tali taka sudah bitan do taka puni kuang. O kila no cimba kana no daruzum ko sana ge tukun bebe sana kagalo tukun. Isa na doon tumatakana ang pangili ko no darubitan lo chigo for the time being. Sa totoo. Bula. Bulan binaka serene, binaka makaliw na siya matikumay. Makatal nga kinimikim ni kada na biyokan ni siya matikoy sanggani na koro ng botini. Nimbula binaka. Kaya ni sotal biyak nga may nabuso, erba korong tikumengo. Nimbula binaka binakabali mo na bito po ni tikumay and bitalan no and sin binaka ni ko. Isa. Naka binakabakalib sa buniwailitea iya membaleta na no ni tumbu da kemai membaleta no mu turanga tumbu endo lebu na no bila ko yake au kila ni dorangona ya do wa ngol mbe kay balan yi sebenarnya dorong ngali na ulutanga ya na kurbuli da mando wa bulkin maybe tinangono sedang ngonelo lele mikin iya yo wasanga ya balatan yo nungu ron tumbu tal-tala matay mi nonro les yo sini matay nangono sange ngono sengone lele kina o kwa betal talang kasi centenary church suba iyo nangona ya yo buli chikine honestly kala sindua kina kala sirua o chiaro satu kisarani dabulebu na korbulin dabulebu dana tunangona ya na Methodist Leadership Center o nuguta sange kirebi pa melei takatakai kya merao ni korbuli medana kina na Methodist Lay Training Center instead of Leadership Center sa Lay Training Center na idea ko kami baka ko na Derrick Institute ko sa laksar me dono ngone luya ke korong wada chiko na ser na konda wili na korden rendo tukun chiki na huli indinia se huli matai se huli indinia katakan keda nga daw ka kina yo na ser ngone kim keda na huli melelin kim na kla na ser yo na ser balata chiko na Derrick Institute yo na ngona sale si kinonugutay ni dawili ya ko sange bili kotele sutal may na training ako ada kabir na ngone derke sange ada ni kurbulia ko Sambridge na Bible School but na Methodist Lay Training Center ada na kinobuli level iya so kito chigi ay buli level o yo lay o buli ba chikine kito se batoro kasipia o pavatiki api rose buli chikoy suba grammar school isuba batande to situ koy suba sange no lumabangaro nungo nakinugo sambo yo talang amo muri ro bayo sange mi buli chikoy biuto ro buli chikoy grammar buli chikoy biuto esa dona bakia sa kaindrin to lako chikoy suba klan dala ko beba mataka na quando menambas mi dawilevo nagay lako may suba o sama ni toki kinamulay buli del kusha girl school yeah nagone ake mise kalasindu ngaki na kinawalo ngono bosa high school to del kusha iyo Otia otinungu buli del kusha sa lakani secondary school sa ngoni lili iyo lili no le form 1 kine ado basarna form 4 tingaya sa ngole Jasper Williams High School ilotoka yo rosi dilesiki na rosi chunga inda bile batero se nakabachi ko na Methodist Lay Training Center manongo wana buli le iyo okito lay yo lay temuan ngai Jasper ngutemuan ngai asa solime beno guta endo na PhD scholarship mele vakaba na PhD
Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika. Iyo, kita ngona sange muriko tu, ayaw batake, excuse me, ayaw batake yamosi ko ngona biyaw. Iyo, kero sange murir raw Amerika, orang gasyo apibit kay paro sa chigo may beach ro sa ba chigo non ro huli lalin, batake api sa chigo na medical school na ngona ya. Iyo. Iyo, kung ba nga na huli high school o sange la ko sari in Nashville o sange le buli to Hillsborough High School. May na lelin kay na just kung galiba chiba no huli Hillsborough High. Hillsborough High wala ka ni na sana kilaban na chiba ni sa chikinorto no mo ni America gore. Na o teko mo na junior kay na bato form 5 ni Jespa. O gale junior Hillsborough High. O le senior Sara. O cha sage teko mo no university ni Saucia. Iya. Ya baka batani rodo tokibale borono tumutu na kaniloto ko rokasi besar na kurbulo bulikin se ngon me ada mo na high school belatangon na bineto bito kiya kichiko ya but I can say na nakla na bibisaw ya baka build ta kasarano confidence in making friends na nung maluway kir na benom na bitamatiso na naguto kaning rendi kai ya ko kede asa sa te ko buchi me na leto beto ki akichika I had to make friends fast and learn to adapt to every school that we went to yeah but niyo middle child chiko ko kede na beto ki akichika effect ki chiko but bukia sarangabane na nukubula okay klako may running megas di bultu kinini ko na nungu tobula mo adapt kaya na this situation kaya so usap tapan mo na yan. Yes, totoo ba kauti. Yan na mo bulit kaya may uto na mga lain da builebu del kusha wal saray ina just po William botundo na wakando na vaka Ondo di ba tumbeka nung se tumbo tak chiku mayo ka. Dono mo na libaya. Buti ko pindua. Esena wasi ni club ka na academia baka accidentally fell into it. Yung belata ni okay la ron na nung tukitu belata ni ro se modlele na sandoro nga chiku na so na bachelor's na master's na PhD belata nga ni ro bulik ni ro takataka chiku ina buli lebu usaba ka usarong wa chicken balang na kuerna mi kata kaya era berba masters chipo sarba PhD o sini kilasar na kenabal pala ngona ya yo kilangan ni rondo vitala no takoraw na nakabaya o kilana ngona sa lebu likino onunguna ke no kutai Amerika o sange kilana na tava na masters na tava na PhD beto nungu na ngele takabi kana no na masters nungu tatanga ko takabi kina no na PhD o ya sange ndo kero chiko na bainta ka chiko nonro ibola so nungu na sando ko dibia mo proofread ta kana nonro pepa nonro assignment yo kelas ate ke busar ngamen ya sa te ke bubuli ve chiko men kina na kani akademia yo dotalana ka berta kani nangona use ngone lelich kina o nunguna do koche vale bubana beloto eso do leva ka bana be korpore bichi va mimi ne to chumenda vileve o kwendo la kona bitamba na beloto eso na tamba ka kondo vileve bele betum berber na marama yo do va muri ko tu kondo koche tu Sorong na sando tukun mo na biya mo wili volta mo will tu may mata na lewe iliu okay la na nong nakaw na kabachke amin sini ba kasama ta kasar na kenang mo na kaw ta kabachke nong na ya ba kami sa buke chiku may na building of confidence ko megi mingas di buliratu kinedi kwa ayo Io quando ngaya via nanong monorto sa tubatak si may kinameta mango nakai huli na may balik la ken tikito talaga na
queer na varong chumer na preachers kids they will know preachers kids lubin tal-tala mendua kenai tabi kede melu tu sana tunga keto nan drama ni kuah kela you automatically push to do the drama na ngone ni save singa tabu ni save bokota na o sena no mchunga dona singa tabu ni save ya ko o se kotikin dan tamani na dona save wa ka bena beka hall niyo o sa ko ta na kaya yo ge kachinranga tu singa tamani kachinranga tu ga lakso buchiga de bana hall me dabule verra varong chimene klana hall beka hall o sala ka ni val singa o sa sa ta ki blatni simido vai ana ni ko tanda na ka vai ko chik matana le sindo don mo kachinranga chik yo klai ana batagali pasa do to we keep na mental tala because we have to uphold a certain way to be ni you know that upholds our parents yo babin nakataka na babu bulia balatni ke bale buna ngumbula merda na ngonongo sa totoo kasaranga dagare dia nano mundo pamrino munatu nabi bono nano nanto laku tu nabi korkoro yang konta kami rede no mutaka na university baka ngai sa pamure chuka na kanto ta kabayan jisu se manili iya meti matana lewe na do lewe na tarong ambetni they're nervous to get up in the front merabosa but kila ni sengon lele nga sendo tu kuni biketo kome will voltam I mean you have no choice atu kuni nga kito na will voltam kito sana will voltam utale sare ko best sego you just have to gather enough courage because ale will ka voltam le sir tampo sa totoo ko makawti dari na vitumberi ala ko may pale iti ko din mo do tumbudake baka ngoneleo pero na nganemu rona dorbo dagare dikinong ko ni do na release na be susungi da kamiya siya kan di bakatalkay sa bukay kemdo yan do ti ko na nom do imbulan do na bono do na lay rawata kina nom do buli do liti ko buta nom do matabubale totoo ko makawti baka tamada na nung sala ki lebulenya Hillsborough High School. Embo so nang manibul mi kar mo kila tuibe ovit. Le tarisi. Iko kila talaga na barong chima era kila na kani se chiko yai jazz pa ileli no se ulva vici fiji mbuna nakatu Iyo. O sala ko America this happened. So balata ni kila with teenagers at the time and so no good regrets if I knew sanga simu or sangi if I would to change the situation I would never have had this bo straight ta kana lungu yana kana ngone ani kan the teenagers tipo you want to fit in into the culture yo dona matay ni kaurong odan na new lakani korbulina matay ni nungu singay Hillsborough High chiko na cafeteria la ni na cafeteria kana batagaba ngoni bule you have your kemikane kausa tundana maramaloloa kotaronya saramai what color are you sabari ko itu bango na kala tapi nda katuna chumbo kango betenyo yo vali ku pink chiko na singa osa kabi ko you mean my skirt is pink itu kuno ko no like I'm black she's white what color are you and I didn't know how to answer her question but then you say one expression what color are you sometimes was early 80s I'm saying my age now early 80s so sangole kale bale na kapia sangele tarong inungu na kenuta sena ta na balen ni kai to kuno nelaw ko ono buta sange mamal ta kapia di Amerika de klai chiko na kanikala ni ko tamata lolo sa tamata pula so sange ronga davanto na expression na ngone yo ko baka naka ako baka shock kina ni o sange ronga davanto na expression what color you but nunggu tumbuh tak juga baka mo ni ka chugo ni ko na sing sudo na Dr. Martin Luther King o nunggu toka ko ngasbia opa o ko bawa chi nandona koroi pulas kita na si yo
Pulaski ko na banu te buki na KKK may Amerika. Iyo, na Ku Klux Klan kito andre batiki paso boko angele university kya kito andre batiki koso bundo na singa andun yung search na Martin Luther King birthday. Kito lako ko na na square Pulaski kito revere na KKK nersa machiwabo kito na square go Oyo sangi tarongan what is that? What nada ba rabay salat kinabaya? Sangi itu gunung nabi keto ba madalitikin panda na yarto na KKK they stand for white supremacy and all that O sangi revetel nga bandu na kaya undorongo to nga yo sember bandu ni revetel keto lakongan ni Pulaski Tennessee iyo Isso na kabaya o reda Amerika ni batini kito chiko na south na deep south in Nashville, Tennessee. O to kango pasi chiko may Alabama. So living experiences vaya sa takana no chiko na deep south what color you na reda na kani KKK kena nunggang garo intal nga na so ngono don revekin na batini o yawangele buli sar chiko New Orleans, Louisiana. Nanugudon river kan may mo lako binugusistay na vi to kango Alabama rot chiko ni walu na wanan reba don river kan may nagaro chiko na bundo kelikina belata ni kila da sini kila na dabe adut na but nakakeve ay bukietu na kaumi babuli da tungo ni kuwa na experiences that I've gone through it only strengthened what I know now. Sa toko makawati. Uy, nawal na yung 100 ba ya? Beto tu ba 100 may Wellington yo kalan? Se baga. Iyo. Niyo Amerika kama di panole we adu chinga na se Amerika ya. Adu chinga na se Amerika na South chinga ya niyo wala chinga may New Orleans, Louisiana. Mo wala ke Alabama ko na korchikin Alabama wala katal chika ni Nashville so it's north of Alabama sini south of Alabama sesandi na ina na mulibuli ka o galibuli talaga na university na namuti ko buli memory iyo sao chia ron gutum baro salis tel may bichi maro may duta kana Pacific Theological College ibiuto yaw sange chukong hayan ni ngono batala to kango pasangol talanga ni kinay Amerika ko ya lebuli chiko Pulaski wana Tennessee yaw galebuli chiko don university lele bakay chiko na Lambeth University niku asaya na tungo na University of Memphis Lambeth ko ya chiko don na corner na Jackson Tennessee Jackson go wala route tipo ni maybe 45 minutes from Memphis, Tennessee. Memphis kilanda club na kani Elvis Presley. Where to na lakani no graduation or to no momoya. Or to bere nga na puno chiki no Elvis. Go Elvis sama Macau. Yo kilani the kilay to kay micho Elvis mataraw mo Elvis yo Jackson ay wala ka search ko Memphis Graceland ayo lebuliti kya na university bakani kilach ko na bachelor's memory kay ba na baki sinitol na baki baka USP go in Zealand Australia yaw lugo ko high school o setor ke chiko na pure science na social sciences yang asar author it was bakanga muchinganyo na bili nakabando ka in science so terjungan na pure science so nung bachelor's o takabana chemistry so nung I have a bachelor of science in chemistry major na chemistry o minor na psychology and sociology but ano gano no chikma hindi yung nakakabando na kaya na science nung gusachi ko na university sangay uchimeno ko bachelor's o lakali nakabando lakay pharmacy school ayaw kuno mo na pharmacist laksar man doon na university it's an all black university in New Orleans it's called Xavier University
Xavier University yang pakin dua kina. O sabuli chukui class sange kilani na pharmacy is not for me. Baka sa kilanga menan waguni sini ya sabi bang talaga may na kilana nakahuli tamay na experiences have been to know that sang sarni kanyo na li nakaba na pharmacy baka sining dates ko na long yung nakaba na pharmacy. Diyan na sila Sempre sono i New Orleans, che l'hanno portato New Orleans a Chicken Evita University. Already sarna Tulane School of Public Health. Yeah. Ang wala sa Rikina, obviously matatarong nga mo tarong na sina matanggalin mo na public health. Yeah. Ang wala sa Rikina na maramo was mo ko na nalilu sa kanito wala do know at the time. Di ba kami ko may admissions director chicken. Yeah. Kero levi talononga utko levi ko ano yung recipient chico ni Fijian Affairs Board excel kilach ko na scholarship ya Fijian Affairs Board scholarship kaya man daw warap to ba din na mami allowance pwede may allowance so nagoro ko sabi may bango di saber ni rent na tapos yun siya kilach nga ron magutubtub saber chico may sa cross finger sir to kaya misa natutulong kami nugoy lang bisa na boko na libre na tapos yun siya ni beres ko na FAB scholarship. I can honestly say that I'm a recipient of that and sarang ay bukia bale mo nung kukuling na nung masters ang gala ko na Tulane niya uli admit saraba na muda ka na masters ni public health na international health uli na ka sa kaya na masters ni international health. Ciao listal may bici, bumila ka takabal lay bici, o sagay laktalay ni sila, hindi mo lay nakaba na nung PhD. The PhD is in social work and social policy. Sa totoo kan din ay dari na sasangan do nakaba babili binakabali pero namuta namuna nanon ro sasangan ni buli on do sa muret talaga kim do nangwan bakati ko ro do libaritaki and lo manibale o talita ko mutu ko meya sando ngorong ata tu na bachelors na masters na PhD hindi ko si chuko buli matanga da wiliw nung sagat tumbo na kiti ko liya Amerika sagot kila karimba na bachelors ko na masters ko na PhD ko totoo sarang talaga kaya do bali ito nga nito ko tangan do vana kando tu kude bi kito keda na meu client ke mikla na katu na vana ba sala goy na vaka ko na buli ba ko batake na vandu ida na lotu God is your foundation oneto kukala ko sangen do wakata chicken na velomani Belum ame kulido kana duba make him do ko itaki. If you have something to share, you need to share. Yo kilana philosophy ba kaya sa na principle ha ko se ko tichimel nito ta kilake der to na meoklen ko sami la ko bikito yo talaga sa do wasya bali berto na mo yo nakana bibi Sandila. Nito ko cuma na kami nirto letin ko no Sando di na matu bubal kamera litia. Ni soma na kanang nung ko di kito sando itu Kito na bibo section na Facebook kito sa na tukunan like di na numuta so di numuna kito na pikilay mo na kito na next generation ni kito sa bitu aki biasa berubura iyo so kitong sa third generation po so kito sa sinibikilay sa sangay chimo na mendo na kameta kami kito lak batikita may kito may bikilay kinaba the second third generations sari tali ni dare ni rabaka na takchuka na yada na mewe inda kila na yada ni mdo matabubali kilelewe na bi tambanan ni Obisa tambanan ni Lotu ko sa libu ni wai na ngane mudare na bi tambanan kede ni bulan ni lamani to na matintu erto boite bikin erto na namudo to namuta erto namuta levo erto namuta le erto namune tali saranga ni dare na visu salak may bali baka batukan na vera na
na ngone ni satu kun sarchi ko mena mukukutangan go na kamo to da kapa kawa buli ba kawa lotu sara kana levu mereka na ustu na velomani wah toto kasarangan sa sektor di dala na kosia Iya. Kita sanda wamuria na bingon kita lot kinaba matuba ali sanda tukuntungame ya you can see the little kids rolling their eyes now, but sanda tukuntungame na kaya kem sana kilato kan di sana mas na sana nalako may na orto na kaya. Sa toto kasarangan dari dani dinir tu lele bertuletin kaon iya dalurin dale dengan bertu na bilomani kena bikawita kena non robar te kibinaka rona no muku na bimbi ni non roda kata kabata rodo bilomani matanga roba te kirawe sarga wada beli ira nangoni sarna reda na bar te kibinaka na lamni pa sa totoka iya liteo kila ni nanu kay ngol may biti no ngol mai onya may bite bitingan na sintor ni to madan pamadan ni kila awa awat terlilit mo na sahod kau lihat so bos apa kena taruh bo iya au bina kata mukila mo mamadala ta kabelet la man daw bulida na no may bakita bina di seditolite Ole io na disento ya sengeles tu may Amerika nubules may Amerika o may nakakachubal na Ministry of Health bichi io nakakachubal na planning unit sando sarnasinga sa doon ang nila bitaronyo sa resiuran di ba itabi na disinito orto binakata mo sa Miss Specific Council at the time iyo yung kila ano na yaw si fresh sarto nga may Amerika kila libo na kababi sa bersar ni kila yo si ali sarto nga na muna iyo okila na nunggu tabi baka ni ketal na nunggu confidence ni kila na kababiti na kila just the ways of being within the Fijian community sa nakabaya yun but yaw sila sumena na may na bakia na kinabulo ko sita ko sa kakina na sinto iyo ko salibay tab sartikina io levo na kada buliva mikina na nonda bossa na how you present yourself interaction with other people and levo talangan organizations can be lako kina ko le sangere de kina bantu so na organizations kortiviche so kem sa kata chikina na no chiku na department ko kem sa le kata chiku na return le tongane bule merle kata chikina so na organizations ko iyo kon ba nga ya una pala kala tanga na vital no ya Wano mo to setan walilay sa sarat kina Okla di sobe Roberto doa di sini to materna kay sarang may along ko binaka bali bikim din na do may tabi na di sini to totokan ni dare na nom nila kiba kay tabi di na ni matatakan na bitamban ni matataka bakatikim niya na City Council iya lilim sar na ka may buli do yo kim ni batikim ni na no munimbulo manangay na buwasa na mata na levo na namulida levo na ka balitivity o libulita nga so na bitamban man nga siya nga tunya kilala gor sa totoo ka ba ko tibinak nakapakalim sara Dr. Litia na nomu waseme na ulutan nga ya iya sanggay tiko talaga na bibunon do ang walikin na bisi buru-bura na nomdong wala baka bitaman ni totoo kundi ni dareda na bito ko ni Tamay Christine o klan nito na parang chukumen nangonong bo babi di binakin na bali bikin ro babi tini na nomron do bito ko nita kana bul ngo do nakakero eda matanga babi tini o kera menisilan na yalo tu bikin ro babi tini na nomron do dinggo mi kimam nangole ni Palmerston North na taon to ko may Palmerston North na sasangan ni buli onro ibarit ta kibinak uklan yo Tamay Christina sa may bosawti na nunggu ipatabate tali ni dare na no na pamadal na no muni bito ko nyo kim ni Dr. Lite buwa
Ya, oke, telangan bital nongo jo patal ngai tik no no bito koni. Be kem ni dokter liti meron ni roron dirawat na bika rondo isa sangat takai. Raw mandangan ninto mandangan mo boss bakala kala kabi kimay na barong ti ko yan na bibo non don do ngoli kin na bisi burubura na dabay umani kem roti ko baka biutini. E na nomro bilomani na nomro karabati ko nomro matubale medo mani. Io ngone kero o se kata na Fiji School of Medicine bato kata na Ministry of Health o sange tokia ni bana Fiji School of Medicine na Fiji School of Medicine na sange kame nugu first academic position io nugu lera kata kia io na nugu chukika kero sange sotongona kina ki koli kero va maukina na cha kero ngole sereni i Varanse io do lebu batanangone au se wasa lecturer chiki dai na Fiji School of Medicine do lever do batarnia au se you should stay back and do your just teach in Fiji let him do his rugby contract io rongano butu-butu buro pasal teki yawe ni reda kemro sate kebunan dana matu vale na yang ambeka mondro to support each other that you use this time to support him and his career. Ya betul yo nangone sa chikin nugu masters sa iyo so kero sa men nanum kene me kero mo sa ngola nga ni betgi ko me kero le chiko Varanse. Kito chiko na taon lelai Bodo si taon lelai it's a city Bodo Varanse ale gitu kena balai okoli ocha kero sange ngole Ngilandi Gloucester Ngilandi ochi mai Gloucester i Varanse kita ambaki rua kina Ngilandi kita ambaki dua mama ocha kero sange ngole ani ocha Gloucester kita lako Chapan kita lako Iwata Shizuoka Chapan Shizuoka ya le sudukino Grace aku ngone chugni Chapan yo ocha kero sange laka ni Nisilandi Nisilandi kero sange chiko kinabandende for 11 years kito sa sange laka kina nungu PhD ya nangona kero chikine kia bataningono hause sengito chikinoko le sando kachigri kwa ni kila nagita vaya lalangai na kami do talangana no degree mo sangado no degree yo ko sando me bakanga ba madal ta chigo ko kondo katunga just a piece of paper yo na piece of paper ko sao chingo nagita sange buke ko chigo don na kai sanga ko iyo so kila nakatalanga kero do ka virtual neto ngone nabimbi ni buli ke nabimbi ni nombu sanga na koroi beber sa rorin rota se nakai korin rota me rukia na nombu nakataka iyo ko ngaya yo kero do basal tikerin do yon dinay di leb na ngoner do lakani Palmerston North erle bachik chuge vale se dakanda kasona kosi serme bungi bive vale i kerondo maro tu nira ngole ni merli tomani non rapuli ser sangai non rapuli se non rakani rakabi kwe bukia kina non rapula bukia tela kina non tambula kia dan non bukira ya sa totoo din lele besar ngarabang bulat yung men korabang ni bina katakan na mo bewo say into na marabang ko litia di kalo tum litia ni non nanggas ni bulo rondangon totoo nak wale litia totoo kana non raba kung bulat yung men ko meme mama fine no don bulo binaka William Gatti nimbula bambul tal chung men ko Dr. Lorraine Tulele may kwinsalan dito kuno ko din robul mo to may Jespa. Iyo, kerabulo to may Jespa. Wala, sa chik may kwinsalan do ko Iyo, sa chik may kinako. Sa totoka. Bulan binaka ili Miss Ili Momono, Master Le, bakong bulan chik ko may Chapani,
Pagkatalaki no marama kasi bulu bagadengu bulo salot na walo-walo. Binaka bali besar bikin ni nasya mati kumai. Kita ni ala kepa. Malo na ito kun kumai na bitalam noa totokong ko. Ya membalik na nomu PhD na ulu tangan naman daw niya anti kitaka. Na nomu tamban di bandindik. Iya. Oya palatin ko puchi ko may nanong ka na Ministry of Health o kailangan ilima bono talaga kerando ka na Ministry of Health iya kerando ka na health promotion chiko talaga na health planning unit ya dole besar na project dola ko may na ngonea still now dola ko may na ngonea kero ka chiko na dola program na kani OZAID na program po na kani health promotion di BT claro que na meada chingo na COVID wakasam tak serchinga isa kasi se davam baksaya do chingo na health promotion na kani public health non da bandua but nangone akito se it was quite strong at the time and it's probably still strong now yo sa sini pamura sarva vale nangone yo nangono chicken na ongereda chikoni libu na program wala ko pera la ko ngamay chambe ochtian klai sinindo na ka bukia me tosu chungana kena babina katkina bula sena tikumbula bula so nakabaya au sagena no mukina mo reda na the understanding of health and well-being. Iya, se wernal consultant sa rala kuchungo si werna na bita kabuchungo na kanimbula. Do they really know what health and well-being means from a Fijian perspective, indigenous Fijian perspective? Ko banggiti mo nakabikila na topic ya. Yo sangay redir na maram. Balatan yung kila ni na marama they are game changers agents of change koya konjing tegerken na marama iyo ron ko supervisor o aga takabanga ibiti ron ko supervisor sangit ko na biao ina ka boda kaba endo New Zealand endo ibiti balata ni yuko sinikila na pundo da biburu ko bela kila ni ochino PhD so having that flexibility to choose the Fijians in New Zealand and the Fijians in Fiji nangono da kabikin nung PhD o ando to mula ko na botin rosage kero bitalo tinu kutalilay o pasabade ng kolinyo meo bateki nung kuta rosage basal tikyo ni rerebi nakabya kamo da kabantangay nung kornivaso le study tikero sa maramay narratibo na yaulaw thinking that their understanding of health will be the traditional understanding of health and well-being. Already you're na marami sinadi more traditional na makasama may na marami may narigi mo na yaw lawe. Yung nasa may revekin na kaniban din di ka ulira kaba. Yung balatan yung ipichi bibi sochu nga kaya di chukon na dalam ni koro bibi sochu nga bat kenangona okenda na lakoy New Zealand se lakoy Amerika se lakoy ibina sa iburburan da lakina kenda na stuck nga at the time that we left the country to go to wherever we are so our understanding of health and well-being na via doon niya chukna no da bakasa manangona kenda biti bichkina yo redang na ni son bali ni health na tikumbula sange kila ni na term ko kotomer na British na public health laws na ngona sarama iliw public health laws ngo kaya vakina na sabata kini koro klago na redang na kore this is a beautiful town beautiful village klame beautifying the village koya kita alak may na nondra nakianako may na British health laws ko may nila hindi ko may part of our kusangi bisaw chungo balat na COVID so kono public health law evangia tanakena vakasabata kina be korso ibiti koya dana chikine na ti kombulan-bulan
because it's your place of living, your dwelling. Kena pare nakataki equal to the word tikumbulambula. Oyong gele interview taki pola gerete. Motaringi ko ese na so na balimbali ni bosa ko sangit ko na biyaw ke ko bekla na balimbali ni health na bula iko na le bangara the context in which bula is used in the language. Yeah. So anong chukumay nayaw era bang taka ba camera tukun der sambawe tukun na kausambul saranga. Yeah. So it has something to do with feeling full, feeling complete. Yeah. So instead of the word health, menanong banditi kayo sa gere dani instead of the word tikumbula na balin ni health, wakana bula tau doko. Sena bula sau tu Iyo, ya meba kami equate chiko na balin ni bosa na health and well-being. May na kaya nagsukudi na tikumbula. Yeah. I hope that made sense. Don't talk about it. Yeah. So so ngana kabaya klaya biya biso taksara na rai ni mandare na tikumbula batan tikumbula baletanga na environment health. Yeah. Yana bosa na health more na context ni kana pangata kiba na language na bunduwa sa mga wala making no laungaw ibisoche sa totoo ka saranga umarota ka ni ola kita rin yung polanggirit yung baleta na bosa na bosa babiti ni chiko na kalimbalang baliti tumbo tali na non pamadalta kaya bi kemni taptalitia kaya baka po na mo rekta na pagkuto na tama na balang-balang ko ni bosa ng bulay. Iya, gori. Kila ni sabi ba kito no bosa yung wala may kila ni kito sa wala nga aksala ko mirit ang gilis talmay no tukon na nga bi ko niyo yung may naboti ni sangka di sa aba panulip sa roko no sabi ka mandua tale mandua tale tukon sa rabi ko o yung kila na nga sa balaw. Bosa balaw kerang. Kera sangi vital lo tu balaw. Megit pun si kono boko na bosa last jina dinda. Nei vital no ver kelanjut na bosa babici. Kan sama kaya itu. Ayo. Totoo ka sarga dele mura tak sarga nung pamadal ta kumaya na kena biso ta kiyamaya nambul na tikumbula kinambula sautu sembula tawdok. Bula tawdok. Iya, belatin ta tukul sarga mian na non taray bakituki. Iya, berarti ni tukuner na maramaya di na lima cuko na kair tukuna ya na bulan di bewekani na namui tabi kina benua ya na beramai di Sulandi na tabi kina benua sini wacina beir na wekanrai bici cukup talanga na wekanrai di Sulandi. Ya sa kwarto may Christchurch, kwarto may Palmerston North, kwarto may Wellington, all over New Zealand. Kwarsa mer sali waktu merview kani dari juga New Zealand. Iyo. So na bulan di kani sa it's multiplied when you are overseas rather than when you in Fiji. Kami limited to numukoranga kubaya iyo. Sangkit ko na chigar na maraman ni silang di sobi rasa ko na chigar ni na nonra baita di ba na kair ba kata sanayal search na ba na bata search na ba kaya ba kay batani nalakachikin na ilam ni sana nalakachikin na ilam na beyo nga so baka na kambaw na singlisu na kabaya sarna baita bichikin Iyo ni sana lip nga na wekamu sana lip talaga na tabi ko may tabi kina. Iyo na kaya to so they have to limit it according to what they can afford at the time. Totoo ka saranga. O lisi na marami message kumingo bitar kumingo membaleta na musisis. Tiko na ko ni sala kaya makarabi na kata mera wilika mera kunikina na musisis. Iyo, around ni wili kay na USP Library sa chuko doon to copy. Raw talaga ni chuko na rin ni bitar tarmibiyaw.
klana gaji sulimba ko Dr. Tina mag-contact iyo. Batakin na rotel nga yun ni pangharap probably online. You can just search it up online. Pangharangan na thesis. Ang thesis sa title tag na tunga na ini makalugnawagan. Iyo. Ito ko na wala ba ya balatan yung kilana the answer na nakianisaw sa tour out to kanda nga da sini not looking in the right place. Wawo na chiko na nakianalubo chiko na waga. Ako mga takas ko na mufwa. Totoo ka saranga. Ya vi kami natarot ko may na no nagsisiso Dr. Litia. Kaya karon yun ni kay bitar talaga may biyo na mo na liba-liba. And anong messenger ni talo Dr. T. And nagaroon ni biyo na kanila labe-labe. Cik talaga biyo na na electronic link. Di ba ko ngayon? O ninggaro ni Reda na non na sisiso Dr. Litia meo na tunga na ini makalubunawang ka. Doon din na basta-basta makabiti and do rong-rong da tunda kilaken. Ya sambo willow din kaya makanta makasaptan ko binaka ng bimbi ni bosong ko ni satu nga matanda na isonitar yan da direktor chubango nagre-rezeki na natulak men na ngono ba koloni era may bisuta kay so na kami da rede sombo na non da renga en non da rede bakituki Iya. Sa nakarami bisuta na nguna ay rede chunga na ramadang traditional healers meron pa camera ready to it's part of witchcraft yo orang chico na non-retabi na manuan nerto bukiada karena midwives na na pardong bukiada ba sugini marabo yung maguliko klanda ng wala nga sarang may camera sa bonus taki kinaman practice na maguliko. Yeah, but that was all part of the British health laws. Kaya ko man ang thinking that it was unsanitary and all these different things. Yeah. Sa totoo ka saranga. Di na todo. Kaya niratu irnando bunimay Wari. Masama sui na tapsuchi. Yeah. Nasaranga. Dosoliway. Nanondaray na ngo na bakulon sarang bito patanga ndo na iwas-iwas ngorto batevor ngo kawa kamakawa na garabi kalubong beka iyo ira na buni wai na ngona ya ser kilabi na katuna wai babiti kilabi na katuna siya masui na lenga ta bangaya weekend dar kilabi na to sama na ngona lenga di makasama si so na matebeka to kunito na gamuka Iya, itu nga nakawa ko banua na wai rakila misul ber na tinaningon. Ena mo na ra bakasuzukin sibaga. Di nasara. Iyo, rektal nga ni nangonola kaniki na totornya mo na senata na tap sarobya bangganggay na kani magbadindi kay narbiba. Chautu ko na sar ni kanibula, na tikbulong-bula kana kaya tutu ko na sar morto isarot tabetekim do na namdito ba no na bete. That's why. So it makes sense why you are trying to look at health and well-being. Yeah. So last talabi yun, nanto ko na may baya ni sa nakango, sabak kaya inbuilt to. Yeah, di ka na susutal nga may magupuya. Ni kituti balaya, nang utakalaya na sochi. Na wambo suzu na sochi sulibi kito ni sengon lalay. Yeah. Kilaw, sagi doon ti balis to, kyo se huli na may biko, nang unay nung simbol na chicken pa sa alen sa bagala bibikit si clutch na kaya Sandi na saranga totokan din in the rede na numuwa din dikeli itur talami bakang bimbi so nabi kabaya matanang na ba koloni limu na kami bisauta me nganita na ka Indonesia nangunaya blatawiran na Indoni wiran marama do bukan apa kesudu ni marama wir talaga na doni rendo wimbombo Iya. Racungan nga rendo wimbombo rakilabi na katulo woni ang ngonta na masya la rakilabi na katulo kang ngarbuni way Iya sing kasambat ni kita sa lalay tutudo ko chikito tutudo may bawi ya do ko chikito may kito lembo yung sando ko telepon ada sa muslim yo tsaka you have no choice sala ko kita nga kaya nung ni may bombo ya
Oh, dai totokan din na ninda reda na no mabandi ka na kanayang tali sar da gere dikin weekend na barong chukumai dora kambibi na kana bito ko ni beran na lubender sa sang takat na non rabuli baleta na buler da kabe sang sochi ni bitan ba kana mbaki na mubuli munway litiam batele bara tarong chukumai iyo nung PhD Iyo nung PhD blato wala ka chiku mongay bulit ang chiku iyo pwede mo pinanan pati na nung bakaba nung PhD. Yan na PhD doon may time may tol kinapana yung pati. Part time may 5 to 6 years. Hindi mo kinaon na pati. Iya. Nung gubulit ka wala ka chiku mongay bakaka bulit ang chingakin. Yung kila mo acknowledge ako na naman ko. Rekeda na nung gunay kena tahu ke da para may bibi to be kena ipamis tungkol. Me kieto na kena takalung budi. Iyo. Merong ko betul-betul wala nang wala at sa kalolesa. Iyo. Regala ko may bibi ko pinabasa na garon dito ng ngone. Yung budi buat tol na matakalila sa bola nga so nangone ni sinisubia sarto gani sinisubton duarto na nabitaman ni sa chicken may mo ba chicken na bola ko ka chicken mo ni office ya sa kind sacrifice sa kanang una yo babili na kani kinakandar wala ni Islandi television itu nak kena darabu cikor tulang wani kena matu bali na lero abuli do cikor beteki leto tao beteki pun sa totoo kasaranga biba ka ungetin din dare da nabi tokko ni bubale gay mo si bi winweli tenyo wadaka tiko garto sa kalalay nangone o bulitiko sa din iya you can't do it alone okay lah setelah nak kaya kita weekend na marama kenda dosi di weekend re kuche yo kila kenda di not superwoman jinengani da ya kaya da superwoman yo senang wala do gina kami da kede buke me da kede solo kada me ke kenda ni da sangat juga nakka bukan nak pikir dan berbulan yo bagi nak ngada na ikan kuralak keden no gunebibe ko sa lenggo ko le bigarapiani kinin rasuna dono go lis batike dono go nalilay mil setot oklan yo ka barong chikumingo nung nalilay bul nalilay sabi na ko do bulan may dolo suva na ko valevo sinimili na barong chikumeni kuwa totok na bitokoni do bulan talaga na siya may Nisilandi o bunulu la kemba turang kililia mula turang ngo boleh binaka turang nekta wil talaga kino master peniseru siya may hunters will be kay bola kay pi wanganui do saya sabata iya sa sabata may pamastanod go Bina kay sabi na bali bikim din na siya matikumay totokan din na bi siya matikumay ba ko biokani bikim din na bitokon chukme na bitalang nonggo limo na kada buli da kinay na bitokon ni matabubale o katal nga kino non roto ta koli se wambo na non robito ko ni takapata na buli o koli bito ko ni olitea bito ko ni koli dara kaya endaro ni redo kenda na beauty ni nangon ni kwa na bimbi ni non da bibu ka takapata na buli se bada ba woni olitea iyo pati bisara nung sa mingas na buli ko redo ni kala na ni kulera na kung may bakasi nindo sa pikir sar nundra no tilban yo kapalong atakin ni dobi ko bali bukod na dito mo na nangon na sabsaba na sa village ng Sochi me baby kito kinabiya na ngona ay kaya talaga na biyo kali pa wala ni sila na wala ko huli do sa totoo kasar nga doon ibarete ko binakaya ni nagamerawat na ng tabuli ti ko nalingan ni Jesus nalingan ni Vingarani and era siyang ni Reda na
na tamata tamasakayani Iya. nagalitor chuk na nanda Stevie Kitty na tamani Exactly. Buno Iya. kena umod makata kena Iya. na ilew nila wenda so meralak pa na biokan berlebi bukan mimi si wala Gina Sara, iya. Do lebar do terang. Ayo, you've got the PhD, you've got this and that. But they don't understand the journey. Sini kararaw. Nebu na kain da sa tapay kina, nebu na ngonda sa sabi kay saro talabuli. Iyo, wabin binaka ni Bibu ke orto na kani batiki otin ko ni Bibu kitu na kaya na bawat sibi na nung PhD. sa totoo ka wakawati nangonong ko na nakatakatak man tong karabuti ko nangonong ko toktelite Iyo. So ya una nung iyo kero chimbenis lang dia kero sa maksam tara chimbi kero sa listal may bici. Yung nakakiro abia kata bertumi kilala ko sa babi certo nawan. But kilala betal nga nakang kiba kero lisi betal lang una kero kero aplen takan da kamendo bi kero me apos chuka ka bici. Mana ni roma tu mobile dia. Gay kena rangon dan yo ya ulit memori to lang may bici sa ngebe wat itu na magbuwasa. Yung man kero la kinay bodo if barense kero sabo sururo babalay. Berarti ni rapas barense dia. So ni roma to Kristi pasapa sa barense pasaba balay. Tapos labi tingay kailangan ng bulangan atau suci kami kailangan sih ditundungan din na uca nakingulan di mas babalay nalakoy Japan puerto libro to na to bulikinan to na lecture Kristio Julia kung galisip kinograms yoro sa Japan nga sabi na sa Faranse sa Japan ni sa babalay iyo nagkakisala ka ni sila di sa artong galimos to ka babalay iyo but if I were to go back abi nakatsar nga me ando nga bi kero ko linda ko me abos juga makabici me abos juga ma natasiri o ya mo klaba balagi balat ni bi so juga na bosa ni bi bunor ke de kero nakina ya so kero sa chimbe ni sila di kero sa makasam tara chito kila no chili tingo na senga nila ko mai kila mertola ko na ngone bici mertole buli na pas bici buli na tom bici their identity here. So kito sa walilis mo na may pichi or tanungan der to des nga maya or nanguan der uli sa rin na buso district school. Bukas lang ta kaya may silang dito na buso district. Irilali na buso siya may bakay kya o Christine lebuli ang dita kumbaw. Junior lebuli lelim. Iya, orto ke de natabo sa kito sala na patibango ibici. Orto sa tukod ke dorto ni orto sa talitak seranga bali na neto listal may bici beketo may buli na to babici buli na kito laksar na botini kito le sabi na matan sisu kito sala kin na botini. Tukod to arto ni top saranga na botini may nabusa na tasir. Alto, Mom, your village is so beautiful. Iyo, ni talita ka nang wali na bote ni bala tani chika talaga ay patiniway sa nga batini matasaw matasaw iyo orto sa chingarto siliway tuwi tapos siya iyo batike na lakangan na yaw sa biyan reto ko batini yaw sa ronaw iyo nabuso nga kundolya kita sa nabotin kita sa wabitin. Yo, to sa kilachim ko na sa pa nitasir. Kaya po sa mambaw bi wakit tundra to sa mambaw. Karto system juga yo. Yo, sa nitasir sa babalan. Sa totoka. Iya kaya kami tuko ni Berto nangon ni roto na udiway en rono to na sin korbe na buso Oi manu bat kena ribu. Wari. Totoka makawati. Ya, autori na chiko na non ritambo na dorobo kono junior bat ki Isaac na titi. Pamanalta ka mada na kena santo solibero na tasi pero ya ando na sila kapa bat kena matema mertoli titi babitaman.
Iya, so nakabaya, betul saya tu may lagi, saya may pamas tunot so nakabaya, rasanya mibuli nang betul cipeke, yo, so satali tak serava lebu nang bulay bite, betul kolor to bike raw ni, to tarong atalo yun kasi, oh, why did you come back? Why, why? You won't understand. Yun, but near to tali takabale muna no to sa may kilata na their identity, who they are as Fijians. Kila na nung bulang at kaltsyon ayaw tali takabale muna nung bulis tal may beach mo may kilata na bula ba beach Ito las to nga may ayaw makadwa sa rin na gusto Mulai na tala na bulay lang ni Cora. Sinikararaw but good experience. Klasa na kabaya helps us to stay grounded in who we are. Despite everywhere we've gone to around the world, this talamay, this talinakoro, to stay grounded in who you are. That's very humbling, And the rende rede na puno lele mundo ngol mikin na do rong ada tunga se tanda tu may varani se do ngol ingilandi do ngol Japan do ngol Islandi o chando ke do virtualmente do virtualmente busto da rende ka na nerobitan no ke antiula mila makala lambure ana mata sawot ke tu no ko na nakabutsu ko na PhD ande katiko ko ngono ko chunga ni Islandi au sanga release teltiko o kala no university na chunga menateo Engina. Iya, betul nila nakada kama nakuchikamba na muna dabu may kila. Ayaw sili tuko na mga tari sila kung nakakake, kwento na talang na kinapantalak niya, mula kumena, mutuko na nada mo nakamuchikay. Iyo, yung sa may garabat ko na tambanan na kani social work. Iya. Na social work kind na pure kilele wibanwatani. Which is ang gaya makatik buchit na social work. Even though na social work profession is a registered profession. Which is ang gaya kapulit ko and doon na sige nakaching ko na kanabital no whether it should become a profession say whatever is appropriate na nakaibiche se me professionalized taki se me ya tanto nga meron na community workers na kabaya yo keda na graduate na nito program nakakaka na kani Ministry of Women and Children social development social nakakatakan taban ni ngone, taban ni elderly, disability, sa nakabaya. So talara nakakatakan na sa organizations taliso ko pakawakachi kaya kuna disability. So no Red Cross, Save the Children's Fund, WOW's Fiji. So pero lakukin din mga kulyan na second and third year, ordole nakapaki na may makapag-participate na placements. Meron nakapaki na placement, meron ulit na nakapag-prepare na these groups in our society. So nakaya, ulit na minislan din na batilyo nakapag-participate na School of Social Work in Islam. Chad to kanibalilay na development studies. Yung pagkakaya bukia bali bunan nung gumila kakakang kuiwitsu kinasonak kan indigenous knowledge so putilis talmay may huli naman nangar naman tawali huli na nakaya sa 2 weekend na take a speaker but na models of practice sinito nga nakababala chikatal nga na nabulis ka nakakaiwitsu but na take a speaker na kana viso pastor ni nakaba me keke na naman regula na PSA tesfita. Tato kasar nga. Marotak sar nga ni
atau buta maya the models of practice ini sa ni tu matangan non tandui ngoni sali ni bin karabi oke da matangan na lia kai Pacific kada ron kai oke da talanga ibiti sonongon enda do bakan da bita bati tiki da gereda nga nakara tu puna mai na babalangia na nomo da kabano batindi ke sa totokan dinai ni gereda siang oke da itu ke men da reda listal man da non da sala ni non da bin karabi na lo mananga ni non da bi korkoro se non da valen be kada ron kai sa totok saranga maro tek saranga bali wabi binaka berna isong-songor to na Fiji Council of Social Services na Save the Children's Fund na WOWS Fiji au iratal nga na bitamba na bangko ay bibu ke makalibwe au talita katalanga na nomu zabut maya na social work balat ni dot din itabimbimir ang krabato na wekanta na tampambo may pamadal balila yo sila Bradburg na bulat tahot na bulat kay Madwata ang gay pamadal tagatsikino ko na to zakataka na APTC na no tabakas tipikiti taki o ira na caregivers. Iya. Sa totoo kasar nga iti kung na sala ni iwewekan iti kubike mundo kerto na IPTC Dr. Litia? Iya. Lebar to na IPTC na Pacific Taipei USP go sa na program ni kani counseling na sa na program bangwari to rin da ka may kito na bachelor's to sarang ni toramay kya and it's a pathway to a bachelor's program kito na social work mo chiko na mo ito rin da ka na certificate na diploma kasi ang kita ka besar na pathway da chiko may da besar na bachelor's sa kaya sa tubanikin tumikin na courses kaya din ni social work na diploma iba na courses na certificate de rua na bachelor's rusabun ka ba na courses na turukin ito bachelor student Bachelor of Arts o kami bunutan ni na Bachelor of Social Work chiko nga na Bachelor of Social Work which is a Bachelor of Arts in Social Work itong rani combine ta ka na degree rani Bachelor of Arts in Social Work kana psychology the Bachelor of Arts in Social Work sociology sera ta ka na social work kana law so na kabaya rani rata ka ni bakami combination degree kaya ko nakino USP ni ko combine ta kay libo na degrees baya kaya ibalay sinraw sa baknakin na Bachelor of Social Work na Patapia ka ni nakya sa professionalized tech na social work profession but mayroon na professional kaya ba to search nga nakarubulitan na iba na degree So, wow. Totoo ka sa ngayon, dahil ni ilibubir na wakanda, ersando da kabatu. Iya, isang kay nung pamataltak go sa roni da kana certificate, sa da kana diploma, sa roni ba kay volatile misando na nonra tikilipepa me la ko ba to kinakara sando da kabatu. Gori, iyo lebulan nito ano pulera sando tong nakalita ba sini lak nga may na high school merlak belat tempat nga dir sa coach ko may na field sarang gibili sanganggon ng bachelor's Totoo ka saranga. Kaya resora sobra ka nagkanang ni bula ra ba kung bulat ko menggo era bulis program ko ni bula binaka ng ni buli na University ni Davao ni ngoni buli ni Dr. Litia research ka ni bikim ni mo ni tumure na boss kala ka mo ni assignment era ka nang ngolon don dombe Totoo binaka bali mo sa sanga basi ti sang bambitu bula binaka misale bakanrano ni bula binaka Alfreda Florence nimbula binaka totoo ko makauti mayroon na sa taka-taka-turo kay binakatamer laki bakay bola takan na kila sa totoo kasar nga iya kay bakay ti ko sora biya matataro nabuko ni no tambanan ni buli era bitartaray ni bakata bi kimdo na no do team ni Dr. Litia. Iyo kung wala nga na USP website nigay mangarangaki na School of Social Sciences, School of Law and Social Sciences Kim sabi so talim ko rin huli na School of Law and Social Sciences. Nigay mangarangaki na social work ni bitartarman. Nandun ang gigit ko ni. Kisa nga nila ni bitartar mangarangan na ni email na
USP website ni di tartar bikin. Totoo kasarana. Nakapagkalibsara na namubing karabi nanonto kami nangone totoo kasarangan dari dito nirto mamaraw erto talita na nanonto ngwal teleni biti dari dito undo talita na nugundo redero chikana dorobo na werwere na lawi sel kaba batkena na matiba tali din dili usar tungaw ni takol ito may Christine batkena no sel kaba endo lay Baru kau baru tak kawal tengah. Melo riba bina kay pakai ketek juga ni sela. Sampai Christine na lay lo rima na numisel mas kena numatiba. Iya. Totoo ko bakawati rotal nga naman lewa Christine bat ki Grace talen ni dari raw na nonro pimaliwaye bat ki may biti totoo ko bakawati no sa politiko Christine na university iya sa totoo kan din ni dari dai na nonro ya lo bata bakawati mundo lista libiti na lo man di panam ba kingo don tama ni bisole we ako to naman ya talaga bikim daw ni beauty Iya. sa totoo ko bakawati ya kami sarong mo chungko na itabili sa nalingkarabo nung daw tayo Australia ada nadambek na nung daw tuba sati kung ko'y matamundo Dr. Litia. Iya, kilani kita sa Navarro walit siya di Serne klamali nakakatagal siya kanda na university kya dia poli me bukan satu teknologi misalnya kata-kata juga kali waktu Australia rugby Australia dia yung marata belat ni renle tokan ni roche kana kasi ni roche kani go research ne kilana covid mo sa wala dasar nga ba ni babi liber ng kasi nertuto buar sa musik ko bibale yo maruta kani na ngono go mole chicken patiraw waktu ko mole nakakabalay yo nawawat ko man tabalay o nagay taray na kay university iyo so nakaya totoo ko makawati o klani Ronaldo kina marami tinamuni nagay baka sukartal mo ko bikim ni nangon rodong walit kina bikorkoro kina kanando ko bikim ni Dr. Litia mondo liwili boltam kila naman ko tari si sa nakatuma nakabaya bikit to dala kani serne sa mas tunga nadwa na tukuni boltam si civil boltam si dono mo itabi kaya di sana tapos tunga meron sumber base kasi nagase yun. Bito po niya o klaro sa ready tunggo raw na mawe nilingan raw na mawe ni bisusu tale ni da ready na bunondo sa meto na vitadini bukat lang kina na bubala na mewe sa talaga ni wala kina to na bubala ni namdota may nabuso o klani marota kanila ni korno namdo ngalemay do tale ni da ready ni do libo nangon do ngolikin na koro chartong dilistal may suba ni reader to chika nangwan sama tau berto merto na bula na rona buru-buru bakaya ali saranga totoo ko bakawati iya okay la ni membaliti nambuti ni misakan ikililimuti ko na domonrto nirtondo domo binaka okay la ni bunganangaw na dorong at chikin orto na matasya na sinim bosal toko bakawati embotumbe kasona kabayaw sa doon numa na nung setumbo na kamay na buko ni talent din nila nga sere na nung to laman ni bahay iya gitu da sinubosa la sando tunga na wala kaya kito lakukin na nito songo na family sando tungar kaya sinubosa la to litong kasi Diyan na kita ako matiningon nabutin kung matiningon niya o sanggaliran ito na matanggali mataser pa sa lakubay nito koro or to na sinibuasala no to solo or to keda na bangan dokan drop kasi ramsejer to lebi ka chigo na mataser mekya por sa lakatalangar to minang sumarto lakatikikit to nako matiniwan ng pues sila ito nga na dance floor may na hall may nabutin
Sarto na kay no musumerto yerto buchi ko sa lang tungana lang ser na singidring ito soche katalita gerto mo lang ng wala do na kanon do talita ka do talita ka lang nang wala na buti ni balatangon na lang ser do da kay da lang ser to singidring ito na bongi kaya na bedasu katale mali rawat tu na tagal su sereso na sarangan ko na labi na sigang ko sa rabiro chico na bitalino junior but kay Isaac na non rogiring-girti ko kinalang sero bang ko chico binaka na ngonen ko baka view nanto mo nga may sangganya may nato sole ayo may sanggani o klawar ko to may Christina kapasa kato binabus kato talingan to mo binaka Ternyata ni may manu. Totoo kasarangan sabi na ko nakamakalip sa unwelite na namungal ito may ko o klan niyo sa tiko wala nga nung wala nakataka na university na mong binakan ko wasto kay na bukundra na barong tiko minggo tol nan rabada era sema tiko minggo na bitalan no na non marutaka na no may BSc na sino binakan ko ni semberangan ni daro may dapat ni daro vital no tiko so na biya baka binibinakan baka bayiran na lingan ni bisusu kay na bingarabi o klan niyo sababi ni binakatik meso beirera bingarabian bikem do mi balangi sakya nangonong ko dokter iya taris rona talon no baru takatu tono gila mo gari mai wasimai do talon no tako rona gase o matayo talele ni mai pasa lenga kusabade ngobeteki nuguta iya ndo na talan no aki nungu yata o kukulitea iyo o kukulitea ko o ndoto kuna nuguta ni okwe na ako sige biya bakili machikina iyo kukulitea na marama bakimay nabutin balatinyo ko sabar baktum da kenera ni ulsikoa sangase ulsikoa gendo ko megendo lorenga may matasa o neresili chiko witui sarando rer nangwali Misa ko tutubo ko anak kawe be kayo ni tambi misa nala ko mo ko wai ya gitu ko nung kuta na ngono mateni ngono ko talo takene pia o sage wakasal ta ka po na kango se tu me na ngono sarelio yo ko na maramo mo no ko yatan ko ko sage do la betata ka bang ko na no isun yo me barrer na ngoni na sanga na ketya itu ebe tukina tatu na vengia yo Tatutu, so she was probably one of the oldest women that still had that at the time. Iyo betul nung sabi 78 ko kasi baki lima kinanong na that's the via late 40s ko ya o kukulit mo nung ko do tungo na bi ko na tatu ya do ko nung as if she was wearing pants. We bakambe avana kede ko tukina na tatu monongo iyo ya na talon no kenu ya da yo nangono ko talon taksi na yo sage bango chuke yo ko naka was the oldest woman that kailangan bulit ko nangono ya se nakayo kada sasi ni practice ta to ya nangono ko iyo so ya na matental no Toka, na ko kaniw. Iyo, nakaroon ni talon na kani conservation. Iyo, do talon na tako nubutali na yo kung gitalon na takatali. Do naman niyo kuya ako sa Dr. Chungo, Dr. Suli, Hunibola. Ako ngonin dong tuki. Iyo. Chico Messi, I was part of his supervision team. Ako gave you interview tiki talele Renima. Iyo. Ako interview nung tatala gital na takbi na talnong natalnong ko to kunorto nierto do tako su chiko na to se na kornibul lang niya chiko isese manabuti ni na kornibul chiko isese orto sangendo na biya kabini singatambu erdo lako isese maralay bule chame ngi rapuli na singamonit manada na parumpuka
Ya kami baru buka mersangge tombalis tali na botini. Iya. Inor tombalis chika na botini. Dono uzi wa takos chika. Nada ni uzi mo tukun ona kursi o de tukun menung tao. Iya. O kono uzi wa ingo. Ito lu chika na kono do kakina takos. Koi bola katondo iwa yela kala katondo ye vanua bar bakbaltani. It's quite deep, no koni yo to sangon lala to simbrendong kaltakos. Or to sangin do la ko nga ko ilomondon. Ye pala mo na ko ya. Yer to na galo ikar to na to vek bangon to sul me kun sosua. Yo sangay chukut talento chuk sarai vaki. Ko chuke vaki ko bondo ve batu. Na bondo ko to kunor to ni chukin nandon taman chimon lebu. Yo. Na te borro na chimon lebu ko na ni chimon lebu ko sudu romba. Sandina. Yo, nada no se romba, but ni tu no era. Na chimoni ko nila ko tumay sa romba tu bago na sudo. Me barrer no one. Yo, me barrer no one yo. Ikito ito ko nung tadi to na mo ne ato kila to nga o ikin databu na laki daki ang bitin chukin na chimoni lebong go sudo romba. Yo. Orto sangis ndola kaya. Later, nung kita tadi no CNBC me ako nakakalakat na kani conservation. Ko sa geto ko devi kito na balbal di non residindo la ko vaki karna ngon do to ko na ngasi ni chukin na taman chimon lebu. Yo. Balat na bando sarang ya do nakachikin na spawning of the fish. Ersa yo basu di chikin na kalalay merangi nakanati. Yo. So sando to kun dito nga berang wane tapon la ko tiam bet ni chibukin na chimon ni lebu go suga romba. Bagay runo talan no kila kun dito kun ni baby. Toto ko makawit sila ka to nang salya Mera barre na ngo ni mera kaku ni lapikan ni lima na masuk di ko na ikay. Gorri iyo. Sa sandina. Iyo sa kelas sampalam sarno talno masata sami masosati ko Bueno, lenga sa toto kan din sa nga mitin sa to nga may sudaro para vital pa. Toto ka saraka. Mitin saraka no dar vital no. Iyo sa tortal nga ngono ko mo babil naka bale be military sina no ni base reach to my Dr. T do talita ka bale sarna program go na vital no do nakachipan na platform go. O babil nakatalabi kemni na barang may kau kay liu ke sono go posten ba leda sampai cili tuna susudo roma. Kira mo ni busota o mi talno tanga ni belatan ni talon orang nakabiyaw belatan na non rumo punang kase indio. Babil nakatalabi ron butu bo tal chogilimeo ke lisabeo non robe susu batikir ke na biokani rabarong tigmay nakabalebu anong nido bito ko sigmana nito matbubale nakabale bikim do na biokani barong tigmay kundo may nabotini makatalaki na to na tadingo na tukango nganengo di nakabale nando bito ko sigmay sa ko imbak nga ya tarisi naksarvali sa toto ko mundo babi ni naksar tuka ni bale na mundo lo ni bubale na sewambu en kabi na kanikuwa musiki mamiti ko yan na bakarong tuka ng bungi binakaniku bakana nung sanggay talno memori mo sanggay lakotek nga ni wil ni barong ken na sema may bunuelite lima yung kali mo kali chukni talno mi banole bata sama sa italmay bikim do melo may bit karme maso sa melo may bit Toto ko makawot babi ni naksar balebu bikim ni Dr. Litea na no mo may talon no tuwi ke mam do kan may talita ka bakad libu o klan ni bungo beran na leway biter do ready to back nga nakim do itamba rando ronga to bakad libu nanto mo inum do ta to may Christine yan anandar may vital no ni kuwa may sematal na vital no ni num do ta en bagsawot yan ano na may bosok na buku ni esano ni tasire tali sarang bakad libu na no mo may baytabi kalau nga tati ko na namundo sa sanga baka bubale na namundo ng wala ni Australia o klan ni to na tema tiko nga kaya baka na kerker talian no tiko bolike mongol talmay mo
talo no mai na so tala ni talo no na gaiwa sempre ka ta e na nomro na lei sota i Australia au ni taka ni ona paka yo taka mo ngale tala mai me to man tal ni dorubi wase bina ko paka le sar banu ni bina ka na boni vising sa chingoi mata mundo na bubale dar na gai sota tali tik bina ka paka le sar nak sarvale e matoka naka mo demanda sa naka isa to toko paka oti vikim ni na paka rongo tiku mai emosi meo do bula binaka Mili Dawani do bula binaka sin Mili ando kem do na siya mchik medoli suba Alfreda Florence naka paka lebsar na siya mamay malakay kay Tani Sala Koroy akan isinggal lulu isa binaka paka lebal mitiam bakibo Semi Maitiro kay akan isi Tarambe nimbula binaka totoko makoti na nona may biwasi bati kenda o bunuay litea meo se wambo na nona siya matik na University ni Deva ni Pasifika Ludala na nona may matatakatiko na nona tokoro may nambutini sanggani may daon robe tali sarvakan lebu na nona may biwasi tiko kwani kuwa marame vasasara i narodivo na yan nona yao may nayatulaw totoko baka woti na we kami wase weekend au nitaka ni nitalitaka ningay wase yani na video karon nga imbita yani na YouTube channel kaya kay tiko so ni seber ni subscribe na nongo YouTube channel ningay ngwala nga natalo with Dr. T na YouTube ningay to boleh mo ni subscribe siya nga ni so na subscription ni tambaka nga na baka rimba balik ko mong ka subscribe sana rosar nga nyo ni siya manikina kaya makati ko na naman ni Gmail rosar ni siya mga yan saran nyo ni durian ni nanong kulo manikor and talam no with Dr. T and a YouTube channel ubiwa siya talchuk nga and sa tiku ko do nanong korni buli and mo na libo kaya makati ko sora bina katamera buli and be ka baka biti and posa baka biti kena toba baka biti kena be ka bango and gawa siya talchuk kan sa nakini tuktuko and baka do nga na mo na libo and kena tuktuko matela lai ni be talan no bina ka baka lebsara ni siga ni mataka and on nakaloko na ngona miserne ayan do ni chikumbe na bita nakaloko bitu se walu na ngona mi biti walo kaloko mbeka na ngona mi biti and siya machikumikin do na ngona ni tonga o seini and may tanga tinga ko may baleta na bekada chikumitonga ninga siya mamay na siga ni mataka no kaimbita ta kanin do na non posta bakatalanga kina na singa lotulevu and siya matali chikumikin no Professor Patrick Nan and niro na may vital no takan na ulni bono kama eratu na boto ni solo na bini uli bono kama era tu na boten solo and kero na may vital no kin blato ko na vita vio kasarnga o Professor Patrick na ngani vuli kwa umbita chuka nikene sana video ni une na video ni uli bono kama se tabua se na volcano bakatalanga kin na ulutanga ni woloka no se chuka ni matak na bakal lebsar vikim ni na siya matiko mayra buli tiko na ngone ni buli tal chika ng gas dabi wasi takatiko na vika umani kaya tiko na ngonongo ba usibir na kada may tong and kaya kada bote na uli ni bono kama may tong ka may tariken kaya kini biti arto na kada tumiono ilaw may batoa bakatalakin so na yon may kantabu so na vikor may kantabu ni usa chiang bakatalakin may avata ayat talanga lo may biti so na bono ngole ni kina na wolo kaya maro taka bakalebu ni tos chika na nantabuli and siga ni mataka na siya machikumikin no seini bakatalanga kina singa lutulebu o Professor Patrick Nan ina barumbuka tos chika na nantasema ni vitalo no ida aun rove and ngole tikumikin na wounded queen o Laisa Vulakoro. Singa bakarumbuka and walu na kaloka ng buong. Totokan din na vitala na nalaman ni Madongo. Siya nga ni Vengo. Siya mga may binaabali mo na ang rove na namundo vito o nitio. And ano ang may vital no tiko na ibata-batang go ni talano with Dr. Tio. Saro lang sa rin wali bikim ni kalunga tatiko, ngaro ni tiko ng bula, maruro tiko na wai, may kapo ni tarana uda, kaya tiko mbeka na naman ni tani, may wumbi tiko, kapo ni rakaw ng wani merlati sili wai, se saro to man na kusima, ko man na kanaika.
na lomani ro se tol na madongo blat de segan kila na kai rakania na ika mai wai tui ni mai bakadana na nonton mula ko ngaya sa ba ko mati tukani bikem ni todo ko sara na kapakalib sara Dr. Litia Meste wambu rong binaka na no mitala no kalau ngata chukuna buvale ni moade mata